and me no crenya me ni menyi ni da say yawo because adwuma na amoye no mu ye nyansafo mu nimdie ena mode ye na adwuma yeso de the can be as a mujaya ama nipa bibiri etimonto aso kopin se wi ase bekwa wi ye de monya adwuma wi sa na mo ye nyame adwuma nyame siramu na bo afoforo so no ubetwa so aba bibiri nyame siramu ne masefo nyina yeso ye bekoso afolom ye ni Ghana kura na ye be follow mo e bibia e wo ne etie mo nyame siramu. Okay, yemfa bakubi yemfa bakubi emfa tu apo. Hello. Okay, yeah, okay. Hello. Baby, I'm free udin. But make us free as I say I go so. If I'm Ogabwachi yenti o. And me with the masipane, ufu travel there my. The masipane ufu travel there my. Okay. Mama and me. You see me yaw ni na. The masipane. Yamishilamu. Okay, ahani ade ofrenu nyina besi medika aka trose after futu no 10 ba for e de beboy ntabemu ye nansoro ye sai enam form na medika aka trose sema pomente me wase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apa ne pomasi bre ne de amaw asundua bua no ene ye pese nom no bibimam ha enkanka ne Ghana ne asantemema eno tiamfa dwumadie we ekura eni agoro na maka trose ansa na aboata te betwa suo no e mabaso no namu adwumakuo bia dawuruma ena nwumire bia nya bi e de besemo yakọ computer so adwadie emrasisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Cinema no do to oba me tini kura so wa ayo senior me I dey dank Herbal product I am me ti de bia me na no mu no chef dank Herbal product we dank extra we wonu ma wa ho tutu ni na e be jai senior na me sisi ni nso e me sisi o e na o so no problem there senior o so dank okay so wonu dank okay okay sisi ya we ni na e be jai sa we dey nya me sha come on global friend dank Herbal tonic muni ma bi mi pa na se na mtumi ni bi na mtumi danso mi ni e bi no no o chale me taibo pa sa sia dank fight okay na so koko ya bi betana me so ma me je me ho enje Jamani amuja nko na afi esefifi meto ntimi kura amfa meto ntanase na so mi hia dank fight okay aboa me pa yini na from my team madam ho ti na efifi ti as that tell boy yeah Benre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo Herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu Freyen, it was 0244-017-556 and now 0266-593330. FDA at the Gedian Cratway app. Brakasa ye duabon waso ni dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hiye pa enye prekese nko nuaba ne haban bi ti se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prekese ne se nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye Precare natural powder sisi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako ewo ne nsuhie yeti anopa
anɔpa ne anwummere wɔbrɛ a wɔdidi awie. Ubenya Precare Natural Powder at all. King's Walk Herbal, Nana Boache Herbal, Nira Pass Herbal, Accra, Little George, Waterma Community 5, PFA Pharmacy, Kolinak Herbal, Freddie Mains, Kumasi, Benyak Pharmacy, Nimdie Herbal, Takrade, Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunyane, Cash and Carry Supermarket, Becky Frank, Techiman, Alaji Kumbila, Tamale, Sewa Herbal, Asante Mampong, Gapson Pharmacy, Koforidua, to form for 0550 19 15 14. Precare Natural Powder. Eye aduane san ye duro. FD ahwehwe san kratoe mu agi atom. Okay. And brain yafa ebre eni yafa kra and then nansa and ya tabiri asem bi edeto ya proso na ekoye awrehosem ni nyina ne se chekire ni bia ye frɛ no otu ahene a no chade ewo Anglican Secondary School na wonya yonkofo mienu abako asimfosu na bako so ewo keposu na enkodai na oye se de wope police de wope nurse na de ono aye na adwene so obekwa akọkira de no obenya kwan de ama no ogegi amanfo sika pa enko wiase no na abrante a ono ye frɛ no bright na nasafo ofamu ehwere ne kwan efese na komasua akafo eda no se anye yedi amfa yesika anye dai emma ye namso emma akodai makoma to wowu ne maame enebe nene nansa yene na tena fidi so a ekafo so etwe no na asam no ekowie sei ne nyina kowie sei abra ye che saa Robert no otu ahene no na nasaki a oye adwuma was office of the presidency annex na ono so no teacher ni gigi sika ya ono de koma no eduru baabie no ofre no se omra no magi sika ni bi fa metu akafo no ka efiri se na no frɛ no saa bre ya me no wo kasa no teacher ni ya frɛ no Robert otu ahene no wo cha de wa Anglican Secondary School no ono so saa bre ye hu no eno te se ye hu no ye musa se na busuafo se wawu eno tie ko hu obi funu wo nsuo bi ano eyo no ayeye die ne ma ni nyina nkosi aga eno tie busa wiase ma nyina se saa Robert otu ahina wagigi sika koma na Nasaki a wono ya adwuma wo office of the presidency annex no sabre no ye ne biographic bi mu ana ye ne fo nyini ko to radio station bi ana anase kasafonyi TV so ana sa brante wayira na ye pe no ye musa sa akosen no ebi ko so Ghana ho a mumie musa bi ebe wiase apostifo okra geta wo mu ani asese na Nasaki eni otu ahene emfo nyina omde ato social media de pa wo mo no omunyimfiri wo no mo ye hwehwemu ye musa IGP se sabre no na na teso a ye yimfo nyini ni firi wo na asem na kosi sei maame no ewufia ha enene nansa ene na twetwe nkomo sabre kafo da no maame memo akwa ababiem ewra bibi aboko de amenado enene da etoso emiensa kafra wate na upeni ya empempi no ya na obre sabre ya me no kasai efiri so tena fidie so enene nansan kafo no omgusu afre wana obi amfrem sabre do mo mfreo enu ntino obia so enkan se fanisika bre no tam na member na de na wo free by 3 days e meju kuma said me to obia nka okay ya maame so na ne ba efiri mu no bright na nasafo ono so efiri mu no ye kwone ni Mr Jamfi ye no ye ne voice na wa ha na asena obi no the voice e wa ha ye kwone ko tie ni bi emra sisia Robert ni obi a oware mi ba mi hu no na ochira de e wo opoku ware senior high a e wu mas ana obeku trend ni so be ware mi ba na busuafo ba na me ba ma na ware oware mi ba no 6 years enti oware mi ba no me de ni so ra me won ba bia me meduma enti wo ho no mu ana wanya police case
na me bana frame da ya beche Robert etidi a obetu ezi obekọ be wo kra ya chi na on person obehu se ni mehu se bia ya chi no etimetu ezi amekọ ne bia o police bia CID for one be bisa case also enkofo bi ebi fi mampon ebi fi takrade ebi fi kimkos omo se obeboa me afọ ebinom immigration ne police ne fire service ne niema na ade na che ntomo yom sika na o ma be report sa didimo ma asem no ebi pie kimkos ekopia sefusu e ma e de ko kimkos etike bu wono na ye ko guarantee bill e ma no wa bra na was asasem kruye binim nipa na wona make asana die but ye kokopie mu wo asefusu e ma asefusu ko remand 3 weeks the next day be kan amana 1 month na omoman so ne de court je ko na court say sometimes can identity so ho no asefusu case can identity so 100,000 which is 1 billion ana judge no oyoba ana say o penipa miensa amaya ko grant bill amana demo amount ne da ho no yen hwe ne tia 10% of amount no na grant bill man nti o say ko pay 5,000 eba ana ko pay 5,000 by no man bill nti man bill no ye bedu Kumasi ana Kumasi Central for so me be chiri nti Kumasi Central police station chain no ana ero so ye ko ho ana ko grant bill man no mo ye say nipa kro no a woni wo mo ye say business no omo me enkope wo mo ni report wo mo na yenchi wo mo because time dia ni achi wo so test ka no enkofo bi na no mo ye adwuma wo office of the president I have friend back Mr. Saki your friend back Mr. Thomas your friend back Docas South phone na one cry we ye adwuma wo office of the president e wa kra the police phone ma wa kwanya se kwana kwahwehwe e bi enkofo ro woni ekwachi wo mo it will be service e wa konkran ho ko wo be mo ye adwuma na o me so mo kope ni kuro wo hine ba ko yo hine Saki no to on call kuro enkope ba bi a wo no matini akorest no ana ko obi so bisa na o marketing kuro bi efro ho dincha e ho no ko hu se papa no fi o ko e wan kwato no ana ko e case o Accra police headquarters into ko e case no ana ba into week na mu ni juada week na mu ni Monday ana papa no friend no se nkrofo ne ha no dey scan no e be ready e mu be 2 billion I ready to meje no mo fan ko tuan nkrofo ne ka last week Monday September here September here 27 September 17 September na 2 years o free year o class o court o so medical o ko ya no o ko ku no no bi wa kra ana me ba friends da ti e fifie to adan so o ko papa na friends o medical e free to adan ne brand ne phone your friend na edu ento kan sa chairman na me yem shi me na so no e mo sani papa na picture na mo sani ti no picture kan ho na mo fama me na me nko dincha ho nko case ana me frame madam for ba ku kan ho na me call dincha man kasi mo me call case e wo man kasi head police headquarters me feel when am sa call kwa mo ho ma akufi was me call police station ho ana was me den the picture e ko bi sa no me tell me na na nfi ba bia no tie na me call hine no me call no o ma so nyina ne say wa class wo contract Monday ni tu ni ho na me dem call case 5 days time and yet say o ma ko pu bi wo sa dincha akufi ho idi say bi say man e ma se no etimi ni aba asam no edaso police headquarters eno ti no e ba ye de call antina ka tell say ba bi asam no wo no say any high court wa obetina kan ho asem because of say high court ti no ontimi kan ho asem ti enyama police ti no na the police won be kan akosi bia okay se o Ghana member pa tisi aye kan sa Robert atu ahini wana gina so okay Jamfisu oba yakopa mizo drink ni bi emfa empaya num mizo drink no yenya bi ebepa yanum papa na order for mizo no ene 5 chimizan ewudwa so
it will just so papa. Manager Daniel 21st clinic ko benya dodo na tro dia kogu so to yesu enton ya teso mfaso because supermarket abawa sister sewa anomanyi post office Mama Esther or Outcome Real Ventures Baptist University PNC Ventures omuso eskrema omuso Tomizu 5G Mizanubi na Sachi Enterprise wasafo binchi one VIP car park no ene dihwe ni mu kwa company limited Kofodua Eastern Region yanko yibinya biato KF Kinju Enterprise oni no hotel no ede dihwe ni mu so heya Mizu 5G Miza ebeboa yi papa 21st clinic of the moment or for 21st clinic sabri ameno kasei South Africa ye free Europe to no ye South Africa to eno ntino yanko ni kotu siatika yade no ase na yare bibire bia de free trinua no kosi ye de na mawro no 21st clinic kubetu ase no yama abibiduro so eno di tu yade ase na order for South Africa no opeso buku appointment the number we ebebo pa 0244 915116 0244 915116 yanko South Africa doorsteps yeba biduru vo abobo ano pe 21st kenekese menkancho sa na Kumasi aso yemfiri ha if say yekurum haso no also yesu yeboa wo mo ni tu yade no ase Kumasi ehwa overseas oni Alpha Radio no na ben ho obo ase Council Quarters Scott Johnson Accra Domi Market be ho no Sunyane Kranza Techima 21st clinic kosinye mini 0540311311 0540311311 sabre no ye konia kotue koko ase koko aye kotu ase no edru papa abadwa so na sadru no eno manfo tuagu so wo Ghana mem ha enya asem keto amanfo akira kazo se koko dru we kama ko manfo koko no eda so poma omotro omutititi omokonko akoko mum 3 Herbal Center du papa odi abadwa so 3 koko capsules koko master ena me kamfo nam de amawo na odofo ba bia obenya bia to ekolina keba dani Herbal Mr. Herbal apidan yenko tobi ni afantu koko ase 0546107107 0546107107 akwantu sem nyina eye express group ko express group se menkancho se ya akwantu sem ko aso obekoburu ni krom obofu pray na wakopa dia fa bedam wo mo Canada US UK Australia Germany na hefa Italy na ye konia koti tomatoes ati apo ni bi nyanya sika ba hwe busuafo express group na menkanfo na media ma adisuan ko na akwakosuan ye fa nkoda express group ebabo wie pa Kumasi Accra tema Isle contact kwa adisuan tamale bibia ni ubehu express group wo study abroad order for yenkwai work abroad yenkwai yenko express group ni betumi de yako na nyoma akonkai edi amaye 0249000448 0249000448 express group and American for na media ma sabre no yenkwai na ye ne Obo Herbal and Medical Research Center na ye no mo kwatwetwe nkomo research no eyeme de papa Dr. Memwakwaba mejo so ofa bani pampom to say amiadom na so e adia ka ni ho so aye fe ho aye fe u siesie ho abeware ba ya se me ho abeware obo ayi no so oden numbi aden o nom de atwei meguso eno na broni ne friend oden meguso no meka Obo Herbal so ye te say amiadom bibia da kwan mu kama pa Obo Herbal Medical Research Center ebechia ahwefo ni atiefo ene anwumre na sene yedin no esitie no research eka yedin no ho eno na ma ye dance different and I say ye dasonko from Herbal clinics no na obaye na so ya nyese obaye a o kan say doctor me hane me haye me ya na ya ma wadru oba machines wo ho a ye de behwe ni padua ni mu ahu problem potin anasa de crop potin hani padua na afi ye de pure Herbal abibidro crogin aye mfa bibia emframu ye de akasa ayere kono amana fi wo so Obo Herbal ya kwadre yie ewo akoma no ene droba ya hodwa moja efam edi afosane ewo ni padua ni mu no eye cardiovascular conditions anasa cardiovascular diseases enti se akoma no ena ho atochima se wako hospital ma ya kan che se wakoma no ba bia ho anase
problem to machie bi aba akoma no ho a tutu anamon bra obo Herbal anase wonso entini na arteries and veins na moja efam dia for sane wo nipadua ni mu no emu asisi enti moja entimi ensecurity anase entimi nia for sane yie ewo nipadua ni mu enu nti ama wo nan no wonsa time bia etititi ama time bia uti epai wo because emoja ewo se diafo sane ewo adwini mu no ewo from basa time bia uti ebe paiwo titutu anamo ebra obo Herbal ye treati anase sanyar wa bebre obaye na so ya odie hypertension ye tenete odie diabetes na kana sichire yare no ene de kra de easy kra tutu anamo ebra o sugar no anase o glucose level no o check here at the 18 obi de kra de last week me check here ne nam 26 tutu anamo ebra obo Herbal onu say me man do for 1 week pe obaye na ba from pa enti o sugar problem tutu anamo ebra enu nti ama o diabetes seconds bia na dwonsodo anase wonya kidney diseases o sound no problem aba ho ama ojunso ententem anase untimi njunso kra tutu anamo ebra o die prostate problem ne prostate glands no say iron large anase akurakuru ababa ho tutu anamo ebra obo Herbal o die awo obi wo ho waware wanya miscarriage beye mienu miensa obo Herbal obaye na so ye wo no purely Herbal ho a ye de be ma wa sa miscarriages a unyinya no nyina eto ebetwa wonso waware for several years untimi emfa from wo ba ento na so a for 5 years 10 years 20 years tutu anamo ebra obo Herbal na wo ba ye betene tekra ama wonso wawo afa oho afa wo ba odie namu sayare ndi bebre tutu anamo ebra obo Herbal na wo ba last stop obaye na soya abibidu ebe kasa ama yare ko potia edi unya anase how ana tata no afiri so akọ obo Herbal Medical Research Center yen headquarters ewo Nkranza adeshiman ena headquarters ewo ye branch ewo Techiman ewo branch ewo waye Nkranza kwan so ye Kenti Royal House ye no ene ben uko sunyan so aye wo Zinco Divine Junction hope Zinco sunyan ye wo Zinco Divine Junction okwa Accra so aye wo Kaswa official town Kumasi hadie ye wo Adwatu Adumanu obo Herbal ya so ye wo Kumasi ye wo Adwatu Adumanu enti se udra report junction na okase okọ obo Herbal ye be kire o taxi be fa wo aba be si ye nimu pe ye ne sofmaame kenke selling point wo ye ne no enidi anmhwe sofmaame ye ne no enidi anmhwe obo Herbal Medical Research Center men ka se bia ye mo ye redin oba machine ebe detect problem potia edi unya na afi abibiduro akasa ewo sa problem no so ama na afi so akoye number say didi juma numbers no 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 go here by number se didi juma eno no precare powder any Odin Bronin na kan o se Odin panipa yinti enu papa mo dia badwa so precare powder and Odin Herbal bitters and I baby di hunko kakra na Odin ni say na tie say wow he TV no on say the Odin ni sitie yes we na fe no Odin Herbal mixture na say Odin Herbal bitters na Odin Herbal bitters no me pa chaw ni dwumadi a edie ni say oye bema oye oba na se mo wo enamu how bia say enamu nsayare say muntime enwo ni na ye Odin broni ni say Odin nti bomodin
so won namu insayare gonorrhea syphilis chlamydia and namu insayare bia o your ba hu say na nsuo bi sebe if you are him fie ho ba na pampan kakra wom obo say na ensansan bia begu sebe wajapade no so a ni na eye infections but modern say obeje odin herbal bitters na wabobo ono no ma beboa eye say infections ni na de afi wa ma onso your bema na say onso ana hu say nsuo bi fifi obema nimba ana bo say ensansan egu ho odwonso na obema nim ye wo ya obo say na obema nim mo hye wo ma say na imu keka obetimi agia but modern say obenya odin herbal bitters ne beyi say namu sayare ana say de broni beka ne infections ni na e de afi ho de amount afi say esisi yare pa na abeso so osisi no otena se na wo so ase sabe ye de mpane en ewuwom ni na ye odin herbal bitters en ye count for e de amount onso oyo ba me pa to awoni ntimi ma oni be ma ne da obo se na be ma na ho ba ensuo na friend me sperms na se semen no na ni na asa ba bonte e ba sa awodi awo ntimi enya bi da say ovarian cyst ana se eye PID pelvic inflammatory diseases na e de ba bomodin se obenya odin herbal bitters ni bi no abobo oye bema na premature ejaculation e ku a eye odin herbal bitters and e count for e de amount me pa cho yarewa bia fa namu ene ade se libido na ateko uni atenka eye odin herbal bitters and e count for e de amount afi prekese powder no me pa cho say ene sitie se o TV no so a say prekese powder we smallish na adwuma edie no fa enya asem ketwa me pa cho o akoma yare a o de eye prekese powder wo muja broso eye prekese powder me pa cho o asiche yare a your friend diabetes and sugar na eye prekese powder esanse prekese no kuta phytochemicals a ekutia yarewa bebree afen so esa kuta a lot of vitamins eboa enani moja no be bia intini no na moja ni ntimi nkobia no prekese ne be nane no me pacho aya no onsa no night aye utitiriti wona nte kakra bia no wabre onya severe migraine na tipaya no odin a ni na eye prekese powder and e count for the amount yes pressure no cost too much eye prekese powder be sisi akoma no ama ntini ma de da ho ama afi moja na timi adi afrisane o ni padua na kwa na aka ni na din se obenya bi me pacho o Accra na wo hye ensisi a obeko Okaishi drug lane Little George afenso obenya bi Repass Ventures na boachi ni na me pacho obenya bi ewo Okaishi drug lane afenso Tema Community 4 Presby Junction me pacho honso kwa onsa beka bi ewo Little George honom na bibia so atimi akokama me pacho Kaneshi Tribe of Judah onsa beka bi Kaswa Tribe of Judah onsa beka bi afoko Madina no yewo Madina police station ni opposite maami bi etonto abibidro okwa bisa se opebi ato na afi Madina Melcom ho a honso benya prekese ni bi ato me pa cha obako forudia e Gapson pharmacy ho na benya prekese powder na odin herbal bitters no e bi ato enkokọ e anti akobam herbal shop e wo enkokọ market wa onsa ebeka bi okoma nkasi ma e triple B herbal shop e wo mankasi runabout no so onsa be modin akabi takwa e was ebibidro fie me pa cha e wo 18 lane station ho on sabeka bi afi takwa ho Joy Herbal e market circle Joy Herbal o takwa market circle on sabeka bi afi nso me pacho opiemo ewo dunkwa Lydia Boche on sabeka bi afens Ange Olis pharmacy enso ewo dunkwa station ho on sabebo modern atimi akabi me pacho wo Kumase na ohwe ya Kumase no benya bi o PFA pharmacy Watafuni Road Freddie Men's Herbal ewo kewo Blessed Herbal ewo kewo Colinac Herbal ewo Ashtown afi Misty Herbal ewo Mrom ho na on sabebo modern afi on sakabi me pacho Arms Herbal wa Brepo Junction Tinatech Herbal ewo Sofo obaba modiana onsa etimi akabina bibia nso etimi akokama kama edi amawo wo ejoso na wutie me pacho me de number bi ma fresh si a ejoso sister kunadu ewo ejoso runabout no so askoriwa bank anim ho a na obenya sister kunadu ba je numbers no na fresh sister kunadu 0245 41 71 23 0245 41 71 23 ewo ejoso afi wo Volta region a ho ana flawo na utie ya fresh sister Vida 0244 16
8973. Ho Aflao and as a voter 0244 16 8973. And I want Eba Modia Akabina if you wait me use it. Nebacho or etimetima a mamines and so our etimetim mamines our etimetim. Momadia friend mamines etimetim masi isan our 0274 37 6006 0274 37 6006. Now Momadia Afra mamines our etimetim san na Momadia Ajibina Bibian so etimia kama and so the na offer ye pay ejuma for your accommodation. So you be a pay ejuma ye ejuma why the youth. So pay ejuma ya on ma any man of your sample driver. But my dear friend number is 0597 0597 18 63 98 0597 18 63 98 fresh siana you know we boss say we vacancy ho sa na bro focus no be kan no Ghana adwuma ho dene eno ti no brai na ye employer na pe kakra tubutum na sade beya onso abrabo ho entumi enkyere kakrada yakwa yanim obo ye beda ase papa oden eye oden epam sisi ade nyina oden eba ma ho ye den orofo yakwa yanim asemi ba ye no abrantie Robert Tatu ahene na me bo na busuafo asobo wo kono na me bo mo sobo efrisa asemi ba ye mo atumi afa anko radio bi aso mo atumi afa anko graphic biem kasafonye TV bia mo afa anko so ekoba no saade ne enim ba bia mo de na akwa tete ye nya no nteye no ne eso wo South Africa ne nwia be ma no egina homa no so Robert Antwi eso egina homa no so panipa memo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadie so. Yeah, me Joso. Empom te say. Nyame adoma haboko. Sabre ya meno ka say ehemfa na wo. Meno ka say dia okay me wo South Africa. Asasisia. Pani asemi ba ye ye nyina ye bete ye aboye pusa ye wura ho. Na asemi ba ya busua no mo gene sei efri sei abusua no yente wo mo nka kora ene so de afri. Okay me da was na menchia Sompa FM tiefo nyina nso na de meka me say asem we de ba ye no ye abusuafo no film papa mi nuanom eni me fanse abusuafo ni nyina asem no se de bae no ye nyina no ase my hu dri ye pa because ya na nwene da se bi asem bi se kura no bitumi ababetu ye nti abusuan de ena me no kasa yi amaye nyina oba one ne tie okuta nkwada so chese amaye nyina entire family nyina no asem no ahaye pa nti sanity eja enti sosia no ankasa no metumi abusa se unua no wote ase ana se oni atiasefo asase so mpacho minya no de metimi akatro se inua no ontiase na bebrena no se de koye no bebrena fi so ontiase but ontiase mpacho michiro mu kakra ye ti opa ntimi afre wo no okay yeah me ankasa no me ba kobe mfanse be 6 years in intimi ba fie 2022 no na be ya de kakra intimi ye no ye ankasa no se de okai ne kono na yo but ono ankasa no de owie training college owie training college na akọ K University wie no na o free enchen ewo ono ba Kumasi de owie K University nyina na hwa na se watna acha dia nti optna Kumasi never say around 2000 or the boy Kumasi
our Tiwa BC last year 2022 Asem we no esi no ntimi me bae no na nka me beya de ofi ne mum no be bae no ka chapter me ra ne ho kumase nti ho na me ne kotena kakra me kra no kumase kra no nya de a na matena bebre but me bae no na ka chem se me mra na me ne metena nti me ne no na kotena ye nti asem ni si like me amishuna asem no sha se ni bibia no me amishuna sha be say ekobaye enti the woman they say permission person me kan krebi won bia na muhu se dia asem ni facility ono na nkasa no oyobi a onta en kana se mun training pa like onin komo isa no maybe a secretive no kana sem enti me ne kotena ye no de ma me hunu saa we num nyina no after sa sem ni siye no omo na mefa ne se omo ye victims like omo na ase omo akodi di asem ni mu no ene baby asem ni kodi ye no ntimi nya information kakra wo na nipa no so one ne ye adwuma na nkasa ne metimi abonidi a ye friend na Saki na sa papa na nkasa de me ne hia ida but na me ne kasa e wo phone so e wo mre asem ne sie no na wo frementi na me won voice note bebre baby ana asem ne beko bia no na o freme ana omo ne di asem ne chi nsusu nyina so no o freme ka kire me se bia nipa we di asem ne chi enti asem do bia kwa kodru no nipa no nipa no hu adwumanti nua ne beja no nti sana ekokobae enti de wom ne se pamcho me kan okrobi wom bia yeti opa me kan okrobi wom okay adwuma na kasa wo ye no immigration police na nursing immigration police na nursing no ni adwuma no ye na de no ye ne se ono no Ashanti region isanze na me fan say adwuma no nim na ni like what fan say na adwuma nkasa because no we teacher but ni teaching wo de to e ma ujai na ye kura busuafo no na ne me papa ne me nuanum nyina kura na obi anim say ujai say adwuma no ni mo rura into that adwuma ya making police customs and immigration enti yakwa ni se ono obi su na ye adwuma no sana na Saki na maboni din no owo ono no ye say o Accra but ni kuma nkasa ye central region in Nyadentra enti yakoba ni say ono sanso no o yes segment Ashanti region ona no maye no as like omo agina tumo ho so onti far north central region ene Ashanti region hono nyina na de sibia wo kasa wo pe se adwuma in particular sibia wo pese wo ko immigration police and customs na ono na no my agent kese wo ho a na wo jijiji hono nyina ahefo na ye agent etina me fan say papa no a one ne ye adwuma no papa de one ne ye adwuma no na Saki no na Saki no so ni dibia ne say me pa so na Saki no mitie mu no ne yesi o ye adwuma wo office of the president annex okay Baumia office na Baumia office no yesi ni pa bi wo ho ono se friend Baumia ewo Baumia office wo etu oni no na etu mimi nua no jijiska no a na wo de akwa Saki no na Saki no so de ko sa Baumia office wo na omo ya dwuma no a obia wo ne percentage wo se ogia omo ji ni ba ko bia 187 million etu omo ji 187 million no a mini an be ni 10% na odiko etu ode be ko
saki no na saki no so no we need 10%. It will via no the aka no eko sa office ona office of the president annex Baumia office ono no the you know say sika say no omo de ko ho enti sa na omoye nana owo enti antwie unua no na ka kire o say sa unua na ka kire o say sa channel no na ofaso di sika no koduru Baumia office of the presidency annex wo pacho de mami hu bi en say o say ojiji sika no ma ya fe nipa na o say fa wo mo no na yem fa wo mo enti de ko ba ni say we be ka say ni bia meji misika enti ma pressure beto on so enti de oya ni say na wo ko fu bi so a saki no so ni ko fu bi so a oni wo no eye say adwuma no no bi nipa mi ensa enti de ma mi hu ye ni say chi ni bia no a ne phones na ikuta no na me ho na ebidie enti say me di ho wan aka tell me say Fenipa way na ka tell me say ya che me it me wo a police station and I say ha na me wo na eti me phone na me friend person anko phone ba na mo so work out mo tie no ye na free police house ho so eti eno na ma me hu say sa kofo na ono mo ye no sikadi je no eni we no eni ma me hu se na etie okay eti sesi utie me acho mi ti o ede na ebedi adanse ese unua no wa firim atiasefo asase so pacho asa ne ba ye no ma ye ko enkran me papa ne me fan say entire family nyina konkran asem ni sie no ye kra no yenya mse police for no CID for no investigation ti o mo track ne course on that day na my friend say nisikan pacho nka mami kan say o say ekoba ne say as wajiji sika ne bebre no waji group we enti nipa no so yemfa wono mo enti de be ha ne say ne sa de a we say ne meji misika enti ba ko say case ba ko na wasim fosu o mo ma ye be chi no e de ne koi enti ye de ne ko ho no a you go to one more you know ma me ayi my na friend no ayi saki no kasa it onu kwa ka kire me say ayi omu ade omu ye hu adwuma ye de ya ye be jai no it ampampa nsusu no ye jai no ne mom ye ba no na another group nso ya santemampon e no mo so ma ye be chi no so it's a koba ne sa no na sa asem no afede ya doso we am ya chi no we nso group another group nso am ya ba chi no so it's a hono ye say ne sa de a ene obekọ akoye case am ya kwa akoche mai no a one ne adwuma na friend na saki no so enti okoye case e wa kra enti me fan say me wo ho na me ni na ne wokumase me wona beka kire me say wakọ na nasaki ni kurom ko mo kwa akọpe na chi no na emu mo koye no omo sa omo anya no enti police fo na ye say omo sa omo besa akọ but me na nkasa na me free ho na me free Ghana ho nti no me ka kire say okay fine ene onye na onko na omo nko ye say no omo nko chi no enti me free ho enti no I think say me wo ha Ghana was almost share so on bekono ampa so no omo ye den omo koi so enti no e hono na e ma me hu say
no na a friend no eye na Saki no because no wedi kan kokoro no so wedi kan kokoro no so ama okoba no obeka kire na me wo ho oka chem so wakokoro no so a se mo aye so mo besan akobiem eti wakwoye se wakwochi na Saki no na Saki no so nyane ntie se Robert Abaho so opese police china na Pacho ayi okono de course on ankasa de because me kura na mini to the course on ankasa no oye no because police for no tracking the last course no near no ye omuma is information no say okokro no so no and no the course on ankasa no de ya hunu so but no na mfobi so na oni woman ba ko so ye adwuma no so woman no so ye sa adwuma ye bi enti me asem ni si ewie no me so no like me frefre na me ye no na me bisa woman no me ne kasai enti ono so kwa ka kire me say eye me nua no ba no be kra ne say okọ sa kro no so na frɛ ne say ni sika no aye ready no mra meche eye na Saki no enti okọ no na say Saki na friend ya wa friend say ni sika na ready no mra no meche na me nso no already me nso no wedi kan kokuru no so aba abatoko en ne nsa anka no enti no masa arrangement bi mu a omo besa akone so enti ye bae no say ono no ehunu say ono Saki ni so ehunu say sesia no asem no bia asem no ekona no eden so Saki no so say the asem no kono because me nua no one groups na wajiji o musika ni nyina obi anso hold no we ya me abechi no we is another group so eden eba ejene sadia me ne say de no na mpacho ono so no time no ya tie no ede ne ko regional police office no Oma yeko yi ayi receipt de brezika was sending nyina de ama ayi Saki no okoyi oma yeko yi ni nyina de ba me de koma ayi CID fo no ewo ayi Kumasi regional police office CID ni no handle case no o de receipt ni nyina mi yi ni nyina de koko ma police fo no ampa so mo so check ye no ye nyina ye hu say sika dodo sei na wa send ya odi akwa Saki na wo se Saki no so de ni sika ma ne den e ma ne back na sika sei mo check ye na sika sei pacho ye boss sika ni nyina no de receipt nya free ni dem o kire ma ko yiye no na me fa say 4.5 billion 4.450 billion e wo regional police Kumasi regional police office no CID no handle case receipt ni bia won ho na patch say sika wa send the akwa my na friend Saki no CID ni no friend no say sika patch CID ni no ankasa de ni dia me patch me ro afini di ni kakra we ko ke be follow up tiki nya ni di no akaba boy mpaso udi eduru ha metimi a kire mo na moaye mukọ ho amobe hu ni pakra na mefa ne se me se minua no bi wo ho so munim sa that particular CID ni no ye de receipt ni nyina de ma no na yesika na wa send de akwa papa na friend na Saki no na e wo se odisika na ma ne back na o de groups na wajiji o musika ni nyina na ka bi ono so no ne ho ye den eto no enti okoye no e na se yenti ne nka biem no okoye na mo ante ne nka biem ofre no no se omra na sika na ready se ma Saki ni nya hint se mi nua no penachi no unya because odika the police for call no so into the police for call until na
ono so nya hint ne say okay opemi ache so unso opemi ache me dia ene me so no ekwa me so no bia because ekwa be ya o say opemi ache me dia ekwa be no nso pede nafa so pacho say see na kwa say on say scano say dem scan make say receipt ayi de ma ayi Kumasi regional police office no receipt yi free na yi mo de buy that time ya che no that source the police for no scan no wen and was say oh scan me ni na mo no nipa na me ni ye adwuma no na me de scan nyina ya den e koma no okay adanse wen ono so that time or that source enti me na me be no Angie de obetima ka che me anse me nko Angie Ajampacho michim asem no de ko ha na wayi afirim minim bibi wo wa sakatimi kazuntimi ka na yemusa say for the long period of time mutimu say one wo hen last conversation okọ hen ho wa ma na wa ma no de anamo na busua no matu afa ho Ajampacho anamo de yetu anamo bebre ebi ne de he yetu anamo bebre na one usa Asem ne kodi omusa abaya Asem state akwaya abaya was a handle case state de he state bay no emre bia no omai date se momra court emre bia omo ya omo court but ye be court ho no obekọ no ombeka tire o say munua ne ye DNA eti mo mfa mo papa ne munuanom ana say mo ni pamra especially ni nuanom ana na ne ma momra na ye nye DNA na ya mfa mo prove say nipa no ye ono a ye de nipa ne bekọ no a afi no ombeka so mbe DNA no ubekọ no ma sa ka asem foforo Edie be na si ya mo fa ni pamra na munye DNA pacho yeni anankasa no de ko ba ni say ene die ko so ni say ene die te ni say ni pan dis aboni ni wiye no omukoto no twene ensum epo no wo epo die be boni no mdi wiye one odi boni be ya se nipa no okun no so ono die nipa no who se call no by se beji usika enti ono so ko nyina no ne dia se okwa akwaje ni sika so but not to know me say na ebia nipa na ono so okwa akwaje sika na free ni ho no ebia ono so no bia ono so wa fa ne ho adwen enti sesia no wodi sia ubetumi asini so pepo said the odi of friends so magini sika na nasaki no on the ku nua na mpacho 100% onwa on the ku no onwa se mpacho o se we no mpacho me ka de me no me ti ani de me kan de nyina me also omo tamo ko no omo no it's said omo so omo ko no to no kene epom okoto no twe epo no na mo ye DNA no prove say unua no ayo no a pacho no DNA no mo ye no o say Asem makasa na free free say the make no ankasa no Asem na free na almost the state and I handle case it more friend so my DNA so the DNA no because see bia no obekonom say mo friend me fa say mo ka frɛ papa ne ma no afi on be papa ne ma no ti da bi yensa papa ne ma mo san fa ne mamra Panipa South Africa we dey adwuma ampacho me ba school kakra and tia enemna entia nenenam framam anoma trufo bi wesagu masum se unua no South Africa
mpacho Debbie. Yenya no yenya on tiase. But Asem we no. Asem bia the way it's fasi no. Nipa pan say you find ya de no. Sa no ye no. O ye ne say obey na nipa nyina ka say e bia nipa no bia wati go fosika no odwane ye. Na anso so no. Na if namde o de ade waye. Andrew ansa na wo bekro no utie me na de adwuma mebusa wa no wayi ano watemase ansa na wo bekro no se unimo yefo a onim se nipa we waye made a na onim se saki no ono na fra unwan last call ena saabde na si no ne kunu a mo ma posifo te yabusua no se mo bonu so bo se woni kunu no. Oh, mpacho ya chino police for chino you must no die no amazisi ame no kasai ore namho so omuche no beginning na omuche no na afi die police for no bishafo no ebi wo yi entire family ni nyina timi so wai wo ka mu ni e konkran say kwakodi asem nechi bato be kono na omo mind basa sakine so ye ja eno ne nam ni baby so be pa che wo ofra me ne kasa wo phone so e pa ka time I didn't you pass info so I police ayo no ofra me sakine frame kasa me say Dr. Baumia na Dr. Baumia na afra wo ayi Asem info so ma ye ja mi nua no ampa so ye ja mi nua no so entino sakini di ide ono ma ana mpacho ejuma na oye no so ye no office oye no ejuma na class from the office of the president annex Baumia office sa Baumia office no obi wo ho pa ye fe no Baumia so onne sa ni pan eye se ejuma no ani mini kan de mini ana kai ma me TV ama nkofo no so na no wagiti wo musika no okama okache bi no mo so asante ma pon group na no wagiti wo musika no nyina so ka ekire wo mo e me bi no te say nipa say no ne ye adwuma na ayi bia o mo bi sika no so de ko no eye sa office so na o mo de say sika nyina ko ama me so me na sakini kapsai na sakini so ka na sakini so ka ya ti mi nua wasimfo so no na sakini me ne kasai Emma oka tell me say Dr. Baumia papa Dr. Baumia frɛ asimfosu afra asimfosu ti enya mi nua no ampa peja mi nua no so okay eti ekoba se abusua no se wawu no mo aye na yi pranati kokora me papa no wanyi kakra enti aba asa no ka kire se ontimi entna ka mu de bia no fa nkonkran na wo ma enti no de obeye ne se wo de yenya so yenya ye kiredie ma afin so enti se de wo ka ye de yenya nka se ye yenya na yi but o ka kire se yenya because you have a pan and kata if you can kakra. Okay. It's your catch. Okay. Yeah. Robert Tamchi, Ninyane, Otua Hene, Asa Bino, a man for to say when you're a baby call. You better pa South Africa, and your friend no, na Eviano, your Fessa Abusia for so, you better woman cana. Sa same we are quite no because you don't touch ne, Obo any more ye. Bonche Musu anodne. Ne kano akoye besepa ne konyina habai etase ne banim difo aya asem kase pa ne yakotama bese afidie weso no na anu yie no edne anu yie no wo mo aho office of the presidency no nenso se beyo yani togba habai keke enkotwetwe komomra sisia azeglibo sonkalu kaguka from Benin esusu nyuma nko a na togba habai keke woyo eyesunsu nyuma nko a bibia nka ho yenkotwa moja bia nka ho orofo baye no hawa ono awoso we bayfo oya bayfo hene na just we baybo nsam no
beko wabusuam wakwa yiwu titia sebo as ABC ye tronto togwe habakeke ewofia togwe memo wakwa aba pacho mejiso fefe pacho mo hoti sen bibia boko na oswe oh me hoye pa ndenso o hoye fe kakra ma she ahwehweniwa na nsen no ya mekata mani nipa nye te mpese de mani kotwe wisi behwe nipa de amiase pacho mo hoye de kama pa yo edamase togwe na asam no yetietia ewiase wo hɔ a ɛwɔ sɛ unya sika yes wo bema ɛwɔ sɛ obutum yedu yeah na so duru ba bia na akɔ eburu wo abɔtɔ opeguru ma na efifiri gu duru ba bia wonya dwetiri pa na ahye adentina togwe sɛ timi basa mame fa ai akugya we so na me chia etiefo ene ahwefo ni na medin ye freme togbe araban keke aziblibo sonkalu kagoka from Dahoma me chia etiefo ni na asemu a wo kan sebi anipa bebre ni mo se awiyase ayeban etisi atade a yekoto ukoto atade free market na se wo share for so na wadwen emba so se wo share atade ni na no ebe ye fin susu a wo besi wo sia ebe san ye kama nebo anipa bebre ho a na omu nnimu sa wo maame a wa bone humboni awu adiba wo yase wo papa afoso adiba wo yase omu aye bibia kama nti ewo mu se afie bia no sebi anipa boni ewo fie ho fie a wobetumi awuro mu bosuafo na wobetumi awuro mu bia no anipa boni ewo fie ho nti no wuna wobetumi ayire ohu se anipa boni bia ne ho a otomi yeden otomi ntakime otomi se madwuma otomi se mi aware otomi se mi akasa wo bibia sese ye pija yamani na adi manya kupon se nyame buame yakupon de buame na dentira komodi o ana tira wan kache yakupon se onko market na onko didwa na onfa brana onu aduane mawo ana tira wakasa ya na wakasa na otumi ko market uti mu sole so metagbe ahaba keke amekasa yi sebi meti hoyi nkrofo anipa bebre ewo ho a omu mpe me ho asem anipa pi ewo ho a omu mpe me ho asem ti nebo susu no mi akasa no menimu se uyi anipa na se wo mpe me ho asem a eno de hatogbe ahaba keke but uyi wa adwese oke ubetumi atake me wakwan bi so a oho na me so me mfa de che da ewo yase enya dia betumi ade che da ewo yase me togbe hamba keke akawbua because anipa bebre ho a owura me akasa busuanu mu a omu pe me ho asem me baga na hai a me wa ha me yire me ni me ba bebre ewa ha a me tumi hwe wo mu so aho ye baga na ha se ya me ba a yakoda okitami ewa ha no ekonna baako 17 me akasa me ba a me hwe wo mu baako 17 yes mi akasa me ba a metumi hwe wo mu ewo Ghana ha ye wa ha che ye guso bo branso ache nti ye kasa ewo mframa mu sidi a eye na nipa pi ewo ho a omu pe me ho asem bebre wo ho nso so a na omutumi yeden omutumi pe me ho asem so aho nti anipa uti awuya se a na se anipa bebre ope ho asem so a sa dwene hu se eye papa anase eye bone because sika na wo kan ho asem anipa bia betumi anya sika adigu ne botom because sebi uye bema na se obotom no enye a one enya dia wo betumi asi oba bi pe na wo betumi ade wuchi nti enam sika so enam ahokyere no so na oba bebre agya aware onam ahokyere no so ena bema bebre nsuso adwane akọja ne yere
so unti sebi enama ahochire so nti no ana mo kan say ahochire yes nti enam sa kwa no so nti no bibisi e wo busua no mu a onko so nti no sebi anka metogwa hamba keke mi menim say yakupon de emba obi kwa adiba wo yesi nti se ye be ma no ye hawni na no enu na ye sika gu botomo a eye so no eye kona kitua bi na ukobu a wakasa no wasetan betumi apija nyame de emba obi kwa nti edikrata adika obi aho so nebo so no sese de mana anipa bebre akọ ahokyire mu ne se first no na oba wakoda ne kyire na de no eye na ye gidi bafie nde ye wakoda no hospital sebi saade no na bebre ho na omoton bebre ho na ye tuatwene na ye fakoda no di bafie minua sebi yo wo betmia ayi usika adi toka na ka no betmia si park na utoka no na wo be kwa fa gallon akwa to petrol afri baby na ya na wo betmia de gum enye yesa untinu o hwese de awiasetia nkrofo amukọ ahokyire mu pa no omu anya 45 years no kobe 15 omu ena motumi kwa ahokyire mu mo so untinu mechiatefo ni na say before wakasa betumi ayeye e wasase we so a ye hia hwehwemu ye check wo shebre na adenti na hwehwe bibia wo satumi nka ye check wo shebre nde wo ye bema a wo pese wakasa wo botom be ye du ti se to gbe amen keke no mbe fa number bi ade atudwa na wa fa number no eye plus 229 tinu plus 229 plus 229 97 00 41 51 yes eye dahome number bini number number no ye plus 22997 plus 22997 00 4151 yes we are dahome number ewo whatsapp wo so ubetumi ya whatsapp sa number no because who ni sika o say say andra na ye bie school ana say so school muguso bie yes utinu anipa ame okwa ahokyire mu a enye fe nti se de okay sika ena ehia ebia na se wo asembisabi afatogbe hu ewo Ghana hayaya G Ghana number no eye 0244 0244 4847 0244 no so WhatsApp ewo so mesreti for ni na ubekwa ko walia sika ena ubetumi ade wari ubesi dan ya sika uka sika bibia so sika togwena so no nebo so no ihe wo kona mundi mechi monfa togo adamfo fama damfo mundi mechi togwena sika so nya bi kura no so bo ho ban yes enukura pona ya na hwe edu Friday ya kokromu na wahwe anipa amu aba kokra yesi omu no omu ndo so omu amu ye young boy a osiso a oguso bobra because sikana o she omu ho no sika no dada omu so sika eya brusan ntino sika no se ohuna se hwe bibi nhawa obeka se bibi ni awiyase bibi ane ho bibi ni awiyase hwe oni mo Manchester
Manchester ose Manchester ba ko se obetumi ashiga na nina na denti na ye ya nipa no ayama kitua bi wo ho a ye didi agro adenti na ye na ye didi agro ye here protection wo sika brana yem protect you hu yem protect you hu hwe grofona amotumi oka say enche bia beto aba e Ghana ha yes nkrofo bebri wo ho a omu kasa kra na eko otakitake omu ni ade hwe protection de ye papa okay togbe eneye bre no niafa ne bre niafa ntino me pese mbechi atifo ni na se aha eyem framamu yetumi nka bibia ntino ebia na se wo agodie sika kokko bi anase wo ye galamse mundi mechi wo a wo hwetogbe ahama keke mundi mechi o se fese no eya na ye kita forget o se ebrebi ubi sam se adentina me wale oba bibrisa yes say ye wo bibia e friend forget pa o de me to be wura ho okay omono ene de ye bre na ye be na me de bre no tino ona to ga ba keke bumfa afijase kwan so ududu ya friends ya chankum asotwe afijase ka friends ya bumfani enchanko asante achim bumfa kotogu abakeke ududu afre number no obema akora be friend emre nti nyame adoma edwoada ye wo fie ha okay ya ne togwe ahaban keke na etwetwe nko togwe yemfa ma no entudwa number no 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and that's 0244 50 60 32 0244 50 60 32 na ewo WhatsApp Montesi tobia haban keke Montesi me oba fie ho a kache akodamu se muhwehwe papa nankasa Montesi me na se test telefone so sone hwe na optoge patch okay yani togba haban keke ena twetwe nkomo no e de adase no da ba wuku next week ho edwoada ne wuku ada nyina togwe ewofia azigblibo Sonkalu Kagoka from Beni Dahumi ena yene no atwetwe nkomo no dofo dodo no a ena dwumade we so yaka na babia ene ensam no esese no ano ode pa Sa Robert Etu ahina no chade ewo Anglican Secondary School na aseno Mr. Jemfi kura ka no so opokuare na menim se wa chade opokuare ne Anglican Secondary School ya metumi enkyere na say na otiasia fine se ontiase na wafiri mu a when no ne ye last call kasa ye kanyina no enwurawura mu no nyina kire se de one ne ye last call no wono na akum no when ne ye last call when one ne ye last call yesi asemi nyina no every office of the presidency anes ni ye boba wumi di vice president di nyina ye bo so wono kura timi ye call me be no eya asem foforo eya asem Ghana o the nation's uncle. Ovozo be me radin hira woni pa wotie no onye yakese asema da ho emu da ho prin pa ye de bibia be hyeto se e wo court na sebe kura ya timu na ewudi etisi akoso na yetima jefon ayenhwehwemu ahunu se last call free nipa asomasi ho na ye de akokot 2 years nie na court ntimi mu attentin ni bia amfa manipa wanya ne ba bi kone na busia na eba ne sanso akuro ne wo mara se asem wo court a menka ho asem na mabusa se kuro impanimfo etie anumre yi omomudi betwetwam ba womianom mampanyini ene ahemfo titire tie nyina se ntomu biba ene siise ya kasamre yemu atan na enya menwanwa because abanya wotiswe ni MP kurawu na bereso untimi mu atentene ne mfa ma MP no nti we nya menwanwa ndi anumre ni amatene ne ayaka ache adwuma no so nya media nduntimi ni nkomo no se ne kame nko a nkamedam ne because nsam ne yenyi etie nchem time by as a court to say yes say ndi edi court asem so
na maka jo nipa bi o ti da bia me ka kire mo se awurade nim se nipa bonefo wi aso nim se mpanimfo ne nka no kore awurade nim se won kore de mmarahye bedwa fie be ma wom atemufo kora ye wo wom e wa asase so no wom aye nipa ndi wom nyina ntimi ni no kore o enti na obo nsu ato ho enu nti na wom haban e dooso wo wi ase edi bibini a wotie no wo fa anumre me nkomotia wa meka cho ne se ya pa haban dware o na ye wa haban bi wa udware ya tutu kora ntuo nyesa kobrane be kwakoku ama mpanyimfo ya sa ye ne ye hunu yi bia ma owu akokwa wo edime mu obi hunu onya abosom sam da Kristo na boy o se didua na bafa na haban sa yade fa haban ye ne ma haban wo ho ma nipa ye fun nipa aye fun papa ofoso na sa yade na koye ntime kotiawa onye misra bo am kakra wate 2 Chronicles chapter 19 verses 5 yenti asem kitua bi ho na memfanya Ghana fo na mensole na maami asem di baba bia bediro di 2 years ni yenka asem ni wie ya yenkoso na maami we kasa abra nipa odi sika no o 2 Chronicles 19:5 yenkoso enna maami we kasa na ontete sa ne ba wawu faso obi ama asem no so ayese e record se nya maami we na ka asem kase esi papa yi kira de e wo school kase e wo kumase o etese o ya akokọ no wayera ya wonti asem yo ba bia ha debi yente ho hwe Ghana yatimo school kase de school ya yebubo dini teacher ni afirim 2 years ni yente hwe no poster no ayi bia yese ya wo court nti na ne yan nkyira de nyanyam na adom ye ne ba bia esisi ya taxi driver ya wo twitek to ayi ya che ne ko he ba bi na ko yese ya ekoye ya yete krom a akwa bia twitwa obi a ha fridge mu ho na natwe ni kuro yi mu ba bia na natwe ni wo yi abisim atwitwa ni ba ha fridge mo ye chia kwa we kotum ni ekobusa kuro ni abisim hene o se abusa panyina ne o kan sa akwa em se ye se na adwenye edina de no odi nipa ne ye mamu ndia ugo defend ya de we mu nyina ye nipa kan ye ho wo kuro mo ye se men kan ya beza wo kan ni ye kan wano atum memisi meje adwuma kan sem wo kuro ma manamu a be ye hu me yes ade we say na mewu afrati as for that so because some wo nipa no ne ye nimfa nipa bi ho a omde ehunehuna saa ada bia no nsemunu koso saa no wo wi ama leaders we abedu anima be president abama me akwai so kasa panyini na fra yo so obi a wadi awunu munyi no we munye se panyini so ye to abaso omnsa medi anim ye ba ne ye srekere wa ye ho fefefe di nkomo nan se ne omye nipa pa ama nanzo e wo court is alleged ya make nyina ya alleged ken gama me nkwa reso samoma no de tosum yinu no ti don krotichemu enum ekono se na osisi atemuafo asase no so ya the judges sisi atemuafo wo ya sase so osi yuda nkro a ye din nyina mu makomako enkura dokwa ne manso wo mu nyinara ye ma o judges na okachiro atemuafo ne se ye wia ne ye de nsem bi judges ne se monhwe de mo ye ne yie me pacho nipa ya de o magya o matemu ho no ya monhwe ne yie na enye onipa na mo bu atan ama no judge ya wutie mi asam ya de abeto anim no nye nipa no ogina ho ni nti na wubu atan no na mom awurade na mom ni obo wo no nti wubu atan fa ye wudirim se woji asam na to 4 years 5 years na wonim so obi ba wuo obete yawo woni ye de ye wanka ba yawo ya no wa heda kipu asam no watwi wani ne awobedi enti no osoro ya mo kokko se ya fa hye wudirim se nye nipa na wubu atan ama mo so wonu se awurade obo na wubu atan ama no anka asam 2 years anka mo kan wie awurade njira mo wawie ya ma wie to only judges akase me tu omofo me da so justice Pubi na me yonko pa no justice Pubi wawu ye be yi no kono ho amen waye na dwuma awie wasre kwai ko aberwatia ofoso bema me kan to ade ofalumba kan druye no wose ewrade ene atemuafo no ewo ho ewo no matemuo mu wose na afe ewrade huhu entena mo so munhwe ye na monye efrise ewrade ye nyankopon no enkontompo ne enimhwe ene eye afunomuhye eni nefa. That is what is going on in this country. Ni apegye sika ni de akoto ajagefo no mu binom ya hye won mo fromo ma ose enfromo ma hye wo hye obi afromo o grease obi pam se bia wo de wo guro ne nsem. And then some of the judges
enkontompo wa hu se no kure ne da wo pan so no na wako asem ne de akofa enkontompo kwan so ene ye hia dance de we say ena investigation e koso ye hia we dance de we say ma ye nte no wa so hu sa dance de nya de amonsa betimi aka eti asem ne da court da ho some years to come na yes stupid case yes say some agu court wa chere nyina am dismiss no ni ya dismiss no na asem na wu ebusia mo bre ofo be mo bre mo ye bi na me de ye ba ha se enum nka enya maami asem odi fra asem fo so ba ye nim sa asem ne wo court aba be di ha e na ye hu eti ye ka kire aprosifo no mu binom se adwuma ba wonu mu nya ne ye na we I don't blame them. Yes, answer na aboakra my besi patason me say eya na nipa na tam no di nisi so na so wi anu asaba ba jonso agusa nipa kro na so boni ayefo ena na papa bi ya futu sam no ofra ye no o se ye de sika bie ne tim emaburu na ya na mudi amanyo sam achipi no mo fanya adesua ne nipa no ye beto abase ya wasende ne makwa abrochire wo mu kwa mono no ye beto aba wo befa wonu mu bi mranti akentira wani bi se ne mo kwa kontokwa mo nya basabasa mo fa ho ye nkwo ho se be ya mo se bi ama no ekotie na mo nya ni se no mo susu de akire ye wi ane akofa se kafie bi a e basa ye di udam ana se ye pidawo a e bi kura pa entime nye hwedachi ma de si ya na anu ada enu ada se se e na mete se ye bu asem no na de obi epila what did them yakofa bi a 35,000 Ghana cedis the amount e betimi ajew e de wasi uda da mu bi mu ana never eti ye ka kire empanyimfo ye awrade adom ya na nyankopon de wo mo besi ye so ne say if they are ruling a nation they should rule well so mo govern country they should govern well na wo no mo hu se moja ye wo no mo wabusua mu no ebia na wo ye mu equality before the law amamlani ya kenka de ahyem ya pempam de ahyem but when you come to Ghana ase no mo a ye wo book mo nsem ene ye wani so ene court nsem court bi wo wa ye mfa no kore ene ye de tumidie ene ye de ye nka me hu ye tumidie so de ya ka se ye wura no ma hemfo fie ena nka ye de tumidie ne akwakwa piem wo court ye nka no kore wo ho biem na wiya se duaba bia wo bedue bia no eso aba na wo bete obia so ni wo be kire bo wa asase so da na buka neza krampo no wo ye dai ayi wo je no ho seche me na ya na che ne ko wie ne sei me ka che panyimfo se wa ye bi atwa so ye nka se wa ye bi atoa so wo ma ya mamu nsam no empanyimfo ya wa amanyoku akese mienu adisi ni MPP ene wonu mo mpeso be di amanyoku esofo nyina na sebe ye beto obade ama wonum no yesra wonum ada eya wonum hwetemamufo so ablabom kakra na yensu ye nipa binom ene tumi na kasa ya se wo makunu eyi wo kuraba mo no ye hwekuru ni ne ta na ya mo amodi ama no de se wo ye hia ni woni kama fo de a wasam wo ya wo sika kura na bibi ni aban mu a wasam wo ya ye fafo ni afre ye be say from higher office enti e ba sa wo mo wase no so no ya chechire wonu mo sa de agu ba bi e wo mo sa prosifo ya se decentralization any kwan sa memo ni jiran kranti no ya cheche mo nkrabata na wo ha se no ni achi obi ni atimi afafon from Accra ni afre ye mi asemesi enti no jadi passemesi we case we na ba no mo hwe na mansom nipa no so obo na busua ho ban because some of the cases who dey achira wa hwe ya wa busua nyina ye be hwe wo mase eti yesra panyimfo ya yakopon de o madom yen ya woru nya akonya te opportunity enipa binom te samoa but o nya akonya ne be ye mampanyi abejeche abaimufo asoafo ene regional ministers ne ade ya mo ye no tumi ya mo de possession amukita no enipa binom o ho mo no mo na hyase ebinom osika chemo nso no mo nya asa akonya no so opportunity ni ba some of the advantages aya yefa ni ade bu nipa ekon ye de denchi nipa edane abade bo nipa kuno no yesra mo se mra no ye hyema yen ye se empanyimfo ya wonom ewo eye echese akomapa edi wo man so a wo mamufo no hoto wonom bia ne se ye kwan ade beche ye mini bosi a nye obi na ebesa ato eduro de ama ye ba so konya empanyimfo bone o my Ghana efri kwa me nkroma pesofo so bema ya empanyimfo kwa me nkroma be ye bi de bo ya empanyimfo abanyina no keta shepo ye kanka dwumdie tumidie fu bi wo ho a ayeye
ya hwe ni atwa so ya nwini nipa ho e na betimi aboy na me ka kire maami say ofo so be me de ma no sie no onka na koma nto me anto na yam ya nyankofo bi some of them are free your friend is say mampon say mamponten omuso sika be 800 million omo obi kan we say just sika ne dos wan kasa ebi nso so omo de na 1.2 billion or 1.3 billion ya omo de ma Robert de na Robert kula kasa wa kwa omo si wa kwa na ne wono enka ba ko so one ne na ekoba because of time ntino e na ya fa wono make cultural business a risk. I am telling you point blank. And come on, me fano and asamu me dana say. Eti mu ane bana wu wa rewu mu na mo sa dan neka and ye be say no mpa cho afede ye si yoy. Munjai na sika no 9,000 8,000 ye sika de obi tuma go ye na de na so mami sika ne bana gije no ani mu bia che kran sa na o se ne bana iwo no ana se de bana sam ne ba ye ne mu ho no ansa no no kra unza Robert kran se dwuma se na woni ne die. Eti ya sramu ada ya sramu mo musika akwakodim no maami mutwe ne pia nye ye ko snipa na ka no wasem no bright no wawu Robert nso ya ka na asem I don't think so otiase wonti ase nipa bi ade ne nkwa e de afri ne nsem eti sika 9,000 inte no eti wo ba be joso maami se won ko fa ne hefa na emle na 800 million or 1 billion no maami what already wa hwe ne ba wo sa ko fa ne hin yes mo musika be di mo no mo fa ne se bia ayela e frato am obi afa enya no na be se mo life nti mama me so akoma e to ne ma ne ho njo no na ne bana re ho ye hye ne mo no so no Erade sans e fa ne nsa en na re kyekyere nsa ne nso ne mo no so wonya ho meka kakro fo so be ma de me de ma no besia no me da ase. Okay, OCP fertilizer sabre OCP fertilizer e wudwa so na ni dwa so e wo no akuafo no magia tum afra se e na wo use OCP fertilizer no wo sere e bo nsem hia se OCP fertilizer ko anya no akombe deni afi so wo do enu to mo use bi afra se no na edi adanse se unyusu OCP fertilizer de ani ekotobio efi so no ba ne ba so do so no atumi ate na bribra na wo te na bribra no esika ene ba obotom enu ntime kanfo OCP fertilizer na me de amount orofo OCP fertilizer no ko agrochemical bia ebi ewo ho agriculture extension officers nda bia metaka cho so mo girigina ho na wa kire o mo se yen ye de kodua nya adoa ye de kodua mako ye tomatoes no sen ne yensi enyusu no ye buro no ene ya toko no ene de keka ho no de na sen yensi nyo no ombe kire wo na wo kire wo a wadi nkonim kura usika sem na apagya na afi we kuayo no ebesene de waye bia no ni nyina OCP fertilizer na mekanfo na media amount 0345909437 0345909437 ana 0345909433 OCP fertilizer Africa kuayo wo motachire peme enya asem ketwa Apostle Dr. Amegashi ono na dia Amegashi Spiritual Center and Herbal ebaye na Dr. Amegashi se menkanto se wonu onyi enyi adro no won ho eno ntino omma yade bia din wo de yade aye obia no yade no kura ni din kura fa bedan wono Apostle Dr. Amegashi every so no fra nwura memba ye no magigi nyiro ni nyina de ama no eno ntese e ka haban pa de a onim haban pa ne haban so enim no Apostle Dr. Amegashi se menkanto se yade bibre bia de fruit nwa no kosu na ase no fa bra bedan no obetu ase te na wo de ama kuma so wa ha akra tema akra takrade enyina da wo ho na nsen no obesere akotachima hanswa eho nyina da wo ye adwuma ewo ho nyasem ketwa na kumasi ano old police station makro eho na behu Apostle Dr. Amegashi yem friend wa homa we so 0547044307 0547044307 Apostle Dr. Amegashi golden dio ema di sisi wo mo golden dio a feminine wash and a make come for nam diamano. A man at this year's home, and mamma who you shall say, na anopaw de bigu nso mu anwa body ahoro down under the canoe. Medical culture say aduane ehwamwa ni die no wa me kura tumi di. Ye family wash na ye de ema ase ho nyina etumi etenwan na eho so eye akono na ho ehwam ye golden duo na de sa family wash we aba anopa fa bigu nso mu na bo horo ho anwumere so sa Food and Drug Authority ajatum say se man bo no de horo under canoe wa bibia ni wa beye wo mo ade beye ni se ho be anwunu senti bia enhye da eni ho eno ti yenko na yenko pe golden duo family wash a wo de aba dwa so no 054419
8043 054419 8043 ne to golden duo family wash golden duo family wash or the abanu bi ebeboa dank natural health complex wo frem dank se men kan cho se enfie du na ni wo ba na nim wase da omanfo dodo no anu otu yade na se de ma no enu papa obi ewo na so envidie dank o envidie na nam san yade kura de wotenete o se yade bible bia da fabra beda no enodwo yade stroke se account said ye de kuntumira kaja kura no na wato no wato ba ha fabra dank ahwe ye obemo so de pa party number 2 City Life Hybrid School no na wonne no ebo ho pe osa ye famfa ni fichiri kra ahotofie na mekanfo nam dia ma dank natural health complex na mekanfo nam dia ma na nwumire party number 2 ho enwo na yekwai na yekutu ya dia sem 024401 7556 0244017556 dank natural health complex na mekanfo nam dia ma ye Lord inusa say was ruko kwa manyuku no omone pa omode aba no obeda na di wa fidie we so ne sa yo nti break the 8 eno ho nkomo eno mo baba bedie no memre da ya afresika birthday no memre da ya no so mo say omo baba be kan sempa ne ne pa bia Dr. Mamadu Bawumia ene na adodan kwakufu adon bai omo ayo no ombo ho da wurutie bi neto aba famo mu break the 8 da me da ya na dwumadi we ekoso na omo apa no ma be break 8 no Lawson Beverages Company Limited and American phenomenal amawo Lawson say what the enu papa abedwa so Lawson Herbal mesha and a Lawson Local mesha what the abedwa so na direma betes no abrochefo nyina agya tuma omo say eno no mtwitwa bi omo bobobi na omo de ko awo na omo de ko adwuma direma betes na tegana ye de twa bi na bobobi ne fa pa aduane bi di na okom konka nyina enko direma betes and American phonam dia ma ba bia to nsa tu san nyina da okwa obenya bia to 0242133577 0242133577 direma betes and American phone media ma burukutu eye bemanso akakadu na yemu ma se tenkom burukutu onomo akakadu na namuminum esam se yo ekoju yamu a se de burukutu esi ye no enkane ne abobo akakadu so ne de asa se de afa burukutum twitwa bi ebefa yam bibia ese wo yamu akakadu no esetimi memia so na utu hotimi towo no akakadu betumi aye burukutu ene de sansense ne wi aba ba bia tonsa tu sanyina da okwa ubenya bi ato na de bi agu paabo no na ni fie du ngotwefo asem koso ba pemfo asem koso Food and Drug Authority or the stamp for this Dimayam Sebrukutu Eyepa 0244620294 0244620294 ye and Sapa Pebi we are see ano shadanya de na so bropa eboso abunya eno ntise esunchan na wudidia etima tibidi pa eyede ba ya eyebia enye bia kekewu eye klobie na mekanfo nam dia ma aponto ne abadi ntuo ni nyina da eyiyo ni nyina da klobie na epeboa pa orofo untumi hu gari eva nyoma me ayi klobie ya na ye on last size so adantam no so no nenom akono pa omafo ko mu krom ayi a no a ena omutwitwitwa bie na omubobobobo bi na enyoma konkai dia mom umfidi ni fie du nwotwe a klobie fo asem enkoso oba pemfo klobie untumi enom bi bia eno ane club omna Samoa fusu be no kaka me wo kan se nsama ekoso ni ade fusu na no ekase na me TV a enwan nsɛmtwerɛfoɔ ene ye papa Bawumia Shiai sane John Mama NDC ene ye papa John Mama so Shiai so mototo na no ana so mbusibisa question na ye me ya say ye programming ye nya nsɛmtwerɛ ni bia ma na nkobusa kwa kutweme na me ko computer so dwedi na sisi ya wate 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
Womuji international awards ahodo, womuji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otwedi mu sa no. Oh, Express Group adarumenti akwanti wire for. Opese otu kwan kosiande a Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention Akwa Kumasi as a labor runabout Hwa, Accra so Omo Nation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Ahumad for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenyemedru yesuwedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yezedazidur in the kekedru neza she. Intisye hun in the nyimizia na nano wati she drinsan. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obo godu nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa. Bisema womo burukutu ginger 750 ml kor. Owu no no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into woso na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, Berman's you. Nomno nyansem enton ma obi a wonya mfie dunwotwe ana oba a wafa afro. Saa adwadie nkratoi FD ahwem agye atum se eye. Afuyi afuye na saduru hobie mu eti wo dwedwe fertilizer afiwe uba yusu ana esan se afra se fertilizer woto ye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso e ma woboka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ajuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans, peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton ya yoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yejina ho Ghana and Africa. Okay, omra Samoa for the na manugu so America atiafo nteni ye ba be se na anu a ye mpanifo atena se ye toto ma na nsam trofo na ye frɛ mo ya fra police fo ya frɛ immigration fo ye fra police ai nsam trofo se mo metoto ano na ye mebusa de omo ba na omo nya konwa na omo ba be ye eye me yase ye program social programming obi anu obusa se ne ye wonkrofo bi a ye program en na ho ano so obebi FM station ye program o miebi on fa bi nkoso because of eye adwuma ye bo ahiafo enye yetumi enyame so ukoye maame ye nua ba ante na wa e boni din ka se wetiefo ntini ye dwuma die wo di no ho no eboa pa se uko anja FM ye maame mama efi wo boa pa Mako oboa pa uba ya ha ye nia enua ba ohene ni amadazoa pre sofu mame premani
ni program ye frɛ no Sompa nkomo Ebola oboa nipa na no ye wa na ye nwa baabi bɛka na sem hwɛ ne mɔbro ne ade ti sika de na koto adwuma matɔ no mama no Sompa Asem Mpe Nipa hwɛ akoda ketekete a woni mu hwɛ ka atwifa ne ti so ne tifa ɛde bɛ ne yenye nanso yɛni asɛm trofo bi egyina hɔ sɛ na anu a yɛ maame ayɛ fɛnsɛn ante na case ba yɛ sapo case ba yɛ wo hwɛ TikTok ne ade yɛ nsɛm trofo bi tinkran sɛ yɛni program na ban twam ti asɛm wɔ yi o yɛni akra yɛ tia na sɛbi yɛ bua yɛ nuanom abua ɔmo ni bi mpo no yɛni nsɛm trofo bi sɛ yɛn twam na nyanyam bia yɛ na yɛgye package ya bomo ba akra na ye sika edi ato ye botom se de beto adwane edi no obu ohwe na nhwe ne asan yi ama omo eno ye ne nsam twafo ibi se ye kra program social program ye ntwam e wo Ghana ye beta chenchim ye mene ye nye den ovosu ye beta chenchim ye mene adikafo bia ye bi kɔ ye toa so hwe de Ghana esi kwa esi ye di agro na obi gira woni amma ne common t-shirt no janu odi obi atam okoka ezo wo party sei okoka ezo wo party sei hwe no ma ekoso nipa da sane ewu kyerefo wa kyere nkola de ye kyere nkora de ye sabi obi kan ma kora yira o chini kokoko pe no ene hwede Ghana isiko na wo mu mponi o yesi dua mono kora na eda abuyi na mu dua wuye asama Yesu Kristo kan na eduru ho no asikafo mpokora wu besi no munsam kwa yenkan na memenu mienu enu ne agaba yenwene ye ho yesi party B party emi kodi akire me sha abato anya nka mabrabo ho de bia me bompa ye se me madwuma we nyankopɔ baba na masoraba mo na moto na bebre most of them na jeje mo kra no mo se yen support me say package ni ade a eno no sa some trophy most of them obi awo ya ne on say social program ye obi wo ya betra do betra no ne mo a wode ba no ene ye fight se nipa de benya no hwe mami ne banti sa sole ewu wo wu just like that mami ti awoti ni so yesam wo mo a se bo me ne mami ba kodi nkomo atua sika no mami ne woni mu bi mo nsan tete mami nkowu hwe baby asam na kofa baby asam ya kofa no kwan ahemfa no fosu ye fa kwan enu ti na de bia me ka so ye no ni agaba sunson ho na unka ho me se Ghana ye nkrofo bi dia ye ne atim nyina na ye ni bi ne ahoho enu na me ka so kwasiba enu ni agaba me se wotewa dwene ho na afen so ba bia Nyankopɔ de wadua se wo ye adwuma no me srew abrabonye nikatuo obi ho okuta adwuma eboa no ne yire ne mba na so o san fight se mini nipa so masi koye adwuma wu ovoso abrantie wo kono teacher ni wo kono tiefo ntie sa asem wo ye wo ko ba bi edrume bia obi se brabaji sika pe hu nipa bi ka ho na sabi nipa mienu de mo na ma ya ne edrume bia boa sa abrantie ye kono eno fa nipa bi ka ye nko jame ni nwa bi ka ho a ka de ye hu ya ne de ati ke bia nkante sa wa wu ya ko bu sa hwan ena Ghana se funu difo wa wu ko bu sa hwan ovoso ye ne tie ye ka sa asemi hwe no ma bi o masanda ba kenche enti maami ya fa na sama maami ya sama ode ba na kwesa no ma wapie enti obi a woto a wutie ye e de na wo ye maka cho se kromo asikafo so anyafo doso na zo mu do mu sika no akampu ye nyina no ma tie ye so te se mo adom mo ko meeting na krocha man say tia sabin prayer o hwe janka mo re wo so o kasa sam ne papa kawano tum enu bi na Ghana fo mpani fo ye e wo Ghana mo so da mu didi no ma bi achi na ye nya nkrofo na saja sabotage ne program yentwam hwan na so ye program fo so ni so mo ankasa mo ye program kran kasa no TikTok ne ade do hwe a weni we kobopo ankwa maninti na de toate una o ka so na ka enu kra to hwe mo ba ye ne program de mo ye ne nsa trofo we sabotage se yentwam na Nyankopon kama eye adwuma na mo de mo hwe sa kama no eye dwuma papa ema ye ne ahiafo ye bekoso be nemum obi ahwe ho ye dwuma de bia odi bia ho aboa wa tobo na tra ho na boko omo mami omo ha na omunyai omunya mama hu nto no ye se mo pi okay me wura ho na madi Ghana ho yawo
me wura ho pa ne o me digana ho yaw say atem de ne yetena ha edidi Dr. Mahmoud Bawumia vice president ya enka ba bia kanaka wow koma begina ye de ofoso be meko yesu obi ni obi aye last call every one emfie mienu ye hu no aye frɛ no Nanasaki wo ye adwuma wo office of the presidency Anes aye frɛ no Saki a edinwa babonten ebesi sabre sim yantere yasi o high court entimi enka court asem a ebesi ne a vice president kura dia be boom enu tie mfresa ki musa no se sa brantie no woni na ye last call na brantie no he eni asem bia ka kire wo sa afo ya no mabase ento abama wo na me menye politics wo afidie we so ntia kana nsem bia mekeka meka se marensa ma meka wakoma to yem wate mesre obi biada maami baje ni sika se maami wonim ho hwe sede maami na si ahwere ne ba no wo so hwere wo sika maami wo bi obeba bia se order ka bia so ni bi onfa anko ba bi odebeko se ba bia do beko bia sefata se adu ko gira poa no botu aye motuo fi se wan hwe ya nkoda wo akiri no saa no wo agya wo mu etu omu a bright na nasafo adisika nam so ema nipa kura e de koma no so afirim wawu ya ama sika na ko dimpanifo bi ho a ewuo no kura omu mfa ho omu so ne kura sika akese wo mamu a ko mbetumi atua ka we ama wo manfo ho ahenha wo mu enso bi ayi nani ho ma mo bi obeba wo nchen bia no wonye ni sika otedi ameka kire no na mo gidie kese wo mse ombetene wa fidie wi so ne Yakopon beto mensupa gu makoma so amo makoma akofom se wa hwere wo ba omso hwere wo musika nsha nan na bibia ntuntwa watima se ifrisa asem no ba bia kwa koduru no amanfo bi atwi wo mani ifrisa nipa bi din bom na kiyese office of the presidency Anes ho na Nanasaki ye adwuma eye Bawumia office enka wo se kenipa kura nkasa no etimitie na koms brantie no wo hefa na ebusa no kwesen bi e wo court wo ne ke wiase nyina hu na nso so o ma bia ya bepie mu ma ya ko wate 0243 yemfa ye bre na so aka me fa 5 minutes bi afrim 0243585878 0243585878 na yemfa 1 or 2 calls bi ansana yakọ a house of faith ya sorry a omoba yanko na yemfa 1 2 3 calls bi enye ne mra ne kwan so se fa kwan ansana ma sorry 0243 na okay yanko ko yenim hello 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 no okay 0243585878 hello hello yam for 5 minutes be free hello baby afre free udin paso your friend kojo me free inchi western of yenti opanipa medama si ne de sempa moka na sisia na wo no be de mo mama me no enko tobe aban kweke ho na onko fa na asem tulanim panyini bia ne ho bom bia no o ma yefu sana misusu medama si okay hello hello baby afre udin hello ofre yenti o nia me kaka me ka ho kakra ne se yenti o bani pa me brenu so a yo media
asam na ya mo kan wo hu ye nyina na yɛte ya yi wo hu enie na bi wo hɔ no no nipa wo ya ye ti e kata anon teleka o metie o papa nipa aha so hello good evening majo so papa baby afrefre udin me pacho yes me ajoa na tuahene Robert tuahene ya me won fa ne transie yi amen afi pa woni fo bia de ho bon wa sim no ne ma me a ye friend Augustina sa ni pa no ne ho chire ne papa because ajin boni a wo mo jin fa tuahene ho mo kunta be ma me tishani so you see one kola en kan me make say ajin papa what that tishani ni trimo o ba class na ni sta ko be mo sta so janeji just me want ma me kan me be hu ni some did not so e so enra no e ye me wonwa e se wo tinye wuta no en na mo nu sun tie ne me ye nurse me ye degree nurse a me ye duma wo kinyan me hu ye na me hu ajiri me papa enra it me di okay hello baby afrefre udin o ka safre yenti okwaku Modia mo ya no maye ne politics MPP sem me do finance ma me so hello baby afrefre udin Gona Christopher Mkasese Marketing Christopher yentio no my ne de dia maka wa the youth no what dia wa do ba ya ma sa mai ba ba dan nan kete e gana na ya ba dia lo bia lo fo wa dino bia na fo wa nanto de besia okay oso de besia wo mwa hello baby afrefre udin the kenko bi chum kwaso yentio because asemi ye gana hanu no bi e koso saa dia na e koso aya yu nya nkata me ma me now iko isinne ye hu oni akọ no e bi sinne ya ja isa se mu isinne die ye ka ne se mo bi fi de bibia no bi mi ya bo ma me ni bia ma na kuma so ye mo wana mo so mo da ne ka no mo nyai because abi ma me no na ho ni ni bia intimi so mo no problem no forget so much can here hello amen hello me bacho udi the side na frefri hello u frefri ategu yenti o panipa bacho we no friend Ashman Akshimai. Yentio. Whether Fredika, Tata Mamino, Omunabutra Man, I know whether you are Michicano. Omuta, from Kojo Michicano. That's it. Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. That's what makes a coffee sound called Sunday Rose. About Roy, I'm calling him. No, Ghana, Ghana, coffee. Oh, my room to me, and she knows time to train a Furana. No, coffee, no, uncle. I don't show money with you, my prime way.
Okay, ahani adu ofreno enyina besi enunti omu a omo ewo takwa na kepkusu omo da ma mika na omo da ne ka enyeyi ma obi akoda o ka frem telephone so oso ma police nchew senti ya chew no me ameba bebewu eduru baabi ya yamfa takachini ani bra mfamu a baabi asika na kwa akodi kura no e na anwe ne se no ewo kwa branefo ho enso mo so akuni pa everywhere ase. Okay, enunti yadwuma ni bi a person room onya baby na wodi abadwuma adwuma so do ba also da sumye so watimi adwene na wabaye adwuma de aboa Ghana woso opere so ame kropo anasa boshen singing room self contained ompe agent bia yemfre wa homa we so 0266543344 0266543344 ana 0241 066064 0241 066064 na onya baby enfanitin to na nyoma enkonkai abrewatia ofoso wa samu ye mane ye 0243 585878 0243 585878 and 0552 095593 0552 095593 yechira kwa okumase suame asante mantem mo Sheffield station no ya bro sign no ene share fence so yes sorry so Crystal V dodo na efre vida happy birthday if you won chen ekọ ede ama wan kasa won kwada blemu adamfo yonko sister Yvonne Wakra, it's your birthday. Unia sister V say odo papa pa ye vida sinya me pa and I was ready ama we rade for domo kwa domo norma enipa enya odi omo nkwatenti ahoden ene apomoden ewom V wo eye UK abrochimem wo se ne nkra bem ayonko no we sister prekope de man ntino nyame pa and I was ready ama wo so and a happy birthday enko Fama Sandra Echa, it's your birthday oko school ahana erade nko so ensha why we free ayi your friend is a kokose chi ho o se odo papa pa yi me fan no me fan pa o ta hwe ye pa nyame pa na yes ready ama wo ye nyina se ye do nyame nkoso ama nkwatenti anwode ni apomden wom no mo nim de ya betime de asua adwuma no awia ma bibia school no bibia so atimi akoso ama wanya gina bia papa ewo abrabom. We love you a lot. Happy birthday to you sister Echa Sandra ofoso yanko House of Faith Ministry Reverend Gilbert Asante ono ne di nyame asem emu ohwempa na House of Faith asori bia manage ho no mo wa abotre omo ye nyame so adwuma ba duru ba bi na store na ejame sa no wo reception nyina omo ro aho ye so de akọ House of Faith Ministry na ye comfort na ye de ama Reverend Gilbert Asante ono ene kandi for House of Faith Ministry